Tashiji the Western Darling Phantom Ronan Bazin nizo njibinanga rero kubanza niho rero muri mbaraha akabungo kamkuzi tukereza tukurijira kandi akujanjara NCO na basically itandwa turi yahabwe nshonga za entertainment abazi ku rwego kubanza mpaka rwa gatano 10 mpaka arishaha emwaho tukereza amakuru agari ngafa entertainment world tukureba creative industry eriyetane tambureta abantu baba kujikunda bo ni mwe kujangwa at least mbe mjeri side emuro kandi mbe mukumanya ebyo bitambura industry nzaba ntamburatyo mpaka arishaha emwe azo mwabaziyo konkanyine kubanza kwereza amakuru marunji minonga agunkwinire omwabazigu kujangu tayari ibintu turi tubikora butosha kandi burizoba akure cyo twahiriza abuhereza mpaka muntu wa butosha yenda kumayiza akurunji minonga ngu tayari West TV sofa turi official partner wa amashaza cup habwatoro kandi agarani gatandika ebiro munana bikwezo ku kwa mukaga sofa team eri muri Kampala ationza kusainiga kurunji minonga memorandum of understanding ningashikwamya umukago gwitu na prime minister ukamu watoro kwamyaje umukago kuturabe antukweta kurunji minonga mashazaga live tayari West yenda kwegita team iri Kampala tukamya umukago tujana bicho yeah sure webare mnonga tashobya Zerubabel kandi wabinjwa ku Mankatashi UG the Western Darling na team yona yes amazina ndiye Didi ya Nyakahangura urukwebembera team ya Tayari Media kandi turiyo mu rubukoto ayi turiyo ntuza kuteka umukono ahandaganira kuhamya umukago ogwitu nka Tayari Media erumu 9.0 Tayari FM kandi harmu na Tayari West TV indagani turi tukutekaho umukono neyo kuhamya umukago gwitu ogututwire nago ka obukama bwa toro ningo mungereza yitwa umunyakuri yitwa kwasa kweta obugabe bwa toro bwitu no bukama bwa toro kandi indaganeji itiri tukutekaho umukono specifically ne kwata aha mipira iriyo neje kuba netandika ayiturabe nitwe turabe ntugireta butunu yabanegendo misho hari impira itari hansi 14 yamasaza kandi eri kumanyanka MTN Kabode Toro Kingdom amasaza games harimo empira yebigere kandi harimo na empira yo kubaka yabakazi ntuje kubana tujibaretera umasaza gona agatora hera bene gendero misho kandi generija kubanebaho umukwetebekanisiza empango yo mwako ubwo nayiturije kubana tubaretera butunu na nyehanuya nyineho the right honorable Calvin Armstrong kando nwenganzi umurnyankore ninga nuwe muhikirwa muri toro tumwetaga muhikirwa tumweta muhikirwa nuwe muhikirwa wo kama bwa toro kandi naija kuba nagire byagambaho konkata kagambere ninja kwikiriza honorable engineer Kateba Francis kando nuwe minister w'eminyeto ebyo bwegese hamwe n'emizano umubukama bwa toro abanza agire byagambaho then nabwanyuma tuja kuba notuteka umukono ahandaganeji erukamye mukago gwitu nanishaba honorable Francis abanza agire kibaga. Okay, webale muno umutekaniza wa program rundi umutekaniza wa umukoro gunu kandi umukoro ogwo kutekaho umukono ekhandiko hagati ya Tayari West TV na Toro Kingdom ekire kya hati kija kutahambya afayo habwa Tayari TV ndi Tayari West TV habwo kwikiraniza na bukama bwa toro kwataniza no bukama bwa toro mukusagika ebyemzano ekikopo cha MTN Kabode kitahaho guri murundi gwa kana tujja kuzana ekikopo kinu kandi MTN etusagikire muno etire musente
baitu enyuma haho rukera abasaija akasaba yasaba MTN management bata atutante